Akenya makoretwo magikaya kumana na kwambatira gwa thogora wa maguta, undu uria utumite murigo wa thogora wa muturire wambatire ona makiria, kuona indo cia mahuthiro cirathie na mbere na kwambatira o muthenya. Ni undu watumire cira wambikwo igoti-ini ria Bungoma riria riarugamirie kurutithio wira kwa igoti riu nginyagia cira ucio thikiririo, no kuona ati nginyagia riu thogora wa maguta urugamire o haria urari, atongoria matiganite ni mamenereirie uria honge itiganite ikoretwo ikinyururia igoti na bunge, bica iria maroiga ndiagiriire ona hanini. Can't develop a country by imposition of tax. You develop a country by prudent management of public resources. Abunge amwe makiuga ati hatire bata wa kuhura uteti na thogora wa maguta, na handu hoguo magirire guikara thi na kuiguithaniria njira iria mangihuthira gwetha uria mekuriha mathire maria bururi winaguo. Sisi wote tujadiliane, kama ni mambo ya mafuta, kama ni mambo ya nchi kukopa pesa, sababu hayo ni mambo ambayo yanahusu Wakenya, na mambo ya pesa za Wakenya ni yajadiliwe na viongozi ambao wamechaguliwa na hao Wakenya kuwaongoza. Tunaelewa kwamba serikali, hakuna biashara nyingine serikali inafanya. Serikali hupata fedha kupitia kwa ushuru, na tukiketi kama viongozi tunajua kwamba mambo haya yote tutajasuluhisha. Aingi makoretwo magiteta na kuoroteria kara kao minista wa kigina Henry Rotich, no kuri onao marona o mundu ari na murigo wake wa gukua kumana na maundu maria makoretwo makihanika. Tujipange, kama tunasema tunatoa tax fulani isikue kwa Kenya, tunakubaliana pia tutoe barabara gani isijengwe, alafu tutoe dam gani ya maji iondolewe, alafu tuondoe tuseme hii stima ya kwenda hapa ingoje mpaka mwaka hiyo ingine. Tunatengeneza budget kwanza, vile tutatumia pesa, halafu tunauliza Rotich, sasa wewe hii ndio budget yetu, tafuta pesa. Hata wewe kwa nyumba yako, si kwanza unaangalia ile pesa uko nayo, halafu unaanza kuuliza utatumia wapi. Sisi ndio tumepotea njia. We should start by looking at mambo ya revenue kwanza kabla ya kuangalia mambo ya expenditure. Ndereti ino igithiaga na mbere, he abunge amwe mambiririe mubango uria marenda kurehe bunge-ini wa kweheria President Uhuru Kenyatta gituro-ini angikorwo ndegwikira kirore watho wa kweheria igoti riu. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura.